bandla ke elibukeka lincane kodwa siphethe indaba ezinkulu kakhulu. Sibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu eliholwa ubaba uMelusi umfundisi uMpanza. Sithina uMelusi ngoba izulu lasho njalo lathi uMelusi wezimvu zikaShembe. Ukuthi uMelusi kusho ukuthi uMelusi wezimvu zikaShembe. Thina kwase kuthiwa ke siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Isihloko sami ke sizoba lapho ukuthi ubuNazaretha uyinkolo kaJehova. uNazaretha inkolo kaJehova. Amen. Ngizocela ukudlula engomeni isihlabelelo 141. Abangazazi lezi zindaba anbatshela ngani ababethanda usizwa lezi ndaba anbatshela ngani bayokhala ngani anbatshela ngani bayokhala ngani anbatshela Sola babani akuzingebeze abaphunyukiwe anbatshela bayokhala ngani anbatshela ngani bayokhala ngani anbatshela bayokhala ngani anbatshela bayokhala ngani anbatshela ngani abaduduzwa abamenywa abamenyelwa wendodana bayokhala ngani
batshelanga bayokhala ngani inhlobo zabo batshelanga ngani. Amen. Ngiyabonga kakhulu abantwana basekuphameni. Ngicela ukufunda incwadi kaHezekiya wesithathu. Ngiyiqale evesini lika 17. Hezekiya 3 verse 17 kuya ku 19. Ndodana yomuntu, ngikwenze umlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngalokho yizwa izwi emlonyeni wami ungixwayisele bona. Lapho ngithi komubi uyawukufa nokufa, bese ungamxwayisi, ungakhulumi ukumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise. Yena lowo omubi uyakufela ezonweni zakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Kepha wena uma umxwayisa omubi angaze abuya ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi, uyakufela ezonweni zakhe, kepha wena uwophulile umphefumulo wakho. Amen. Amen. Ngihlabelela isihlabelelo bantwana basekuphameni esinzima kakhulu. Esinzima kithi thina esiphethe indaba yokukholwa. Ukuthi lezi indaba esazizwa uma sihlala nazo singabatsheli abanye abantu, bayokhala ngathi labo bantu, bayothi thina sasingazazi le ndaba, azange ifike kithi. Uthi ke uNkulunkulu igazi lakhe lo muntu ngiyolibiza esandleni sakho. Masifunda lencwadi esiyifundayo, uthi mase libizwa esandleni sakho, uthi uShembe akuyinyembezi zalutho. Uthi wena ongakwazanga ukuthi uphume yobatshela lezi indaba. Ngithena ke siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu eliholwa ubaba umfundisi uMpanza. Thina ke njengamaNazaretha kaNkulunkulu simbiza ngokuthi umelusi, ngoba kwathiwa ungumelusi wezimvu zikaShembe. uShembe ke inkosi yamaNazaretha yathi mayisizohamba emhlabeni, yathi funani uShembe kamoya, ngoba uShembe wenyama uzohamba ahambe aphele. Wathi uShembe uShembe ningamgcobi, kodwa uShembe mdleni abe ngaphakathi kwenu. Thina ke sesiyibandla ke elingalandeli uShembe kulabo Shembe abakhona abasenyameni, kodwa silandela uShembe kamoya njengamaKristu elandela uJesu Kristu, kodwa engasekho bethi umholi wabo nguJesu. uShembe ongumndeni kumele kwazeke ukuthi kwavela kanjani. Kubalekile ukuthi uma uzongena enkolweni noma uzongena kwiorganization noma yipi, uwazi umlando waleyo organization osuke ungena kuyo. Umprofeti ke uIsaya Shembe engakazalwa kuthiwa kukaNontanda Bathakathi, kwase kukhuluma induna ikhuluma enkosini, yathi inkosi uyabona ukuthi umzazela usefuna ukuzozenza inkosi ezweni lakho, ngoba wayesenabantu abaningi abamthandayo ngokusindisa imphefumulo yabantu ekufeni. Kwase kufika izwi kumzazela
lathi leli lizwi Mzazela phuma manje kule ndawo uhambe uye eNtaba Mhlophe uyothi uma uya lapho awunyeke usayibiza ngesibongo sakho sokuthi ungowakaKhumalo kodwa uyoyibiza ngokuthi unguShembe ngoba enzalweni yakho kuyovela umntwana oyoba isikhonzi sikaMvelinqangi oyobizwa ngokuthi uShembe kwaba isibongo kumzazela igama elithi uShembe ngoba enzalweni yakhe kwakuzovela umntwana owayobizwa ngokuthi uShembe wazalwa ke lo mntwana ogama lakhe okuthiwa uShembe wathi mayisekhulile kwaba khona isikhathi la afundiswa khona ukuthandaza kwaba khona isikhathi la afundiswa khona ukuhlabelela njoba nesizwa maso vula inkonzo sizoshumayela siye siqale ngokuthi sihlabelele lezi ihlabelelo zakhe ngoba lezi ihlabelelo uthi uShembe zayifika nezithunywa zasezulwini kuye zimfundisa zona wafunda ukuthandaza ngisho noma ekhipha inkomo ngisho noma ezoyibuyisa wayithi Nkosi ngicela ukuthi ugade lemfuyo yami ingalahleki ethi noma ezoyibuyisa ayibuyise bese ethi Nkosi ngiyabonga ukuthi zibuye ziphephile wayiphuma ngezikhathi ezithile ehambe ayeqingelele ekudeni afika guqe athandaze ngoba izwi laselifikile kuye lamfundisa ukuthandaza wayekhule njengabantwana bonke bangaleso sikhathi ababengamabhinca abangazi lutho ngenkolo abangazi lutho ngezwi likaNkuluNkulu bangazi lutho kodwa kwase kufika uNkulunkulu akufikanga imission akufikanga umfundisi wafundisa uShembe ngenkolo kodwa kwafika uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uJehova wazofundisa uShembe ngenkolo ingakho ngithi ubuNazaretha inkolo kaJehova ngiyafisa ukuthi kungene kahle lokho ngoba ke kube nenkinga ebantwini mabebuka ubuNazaretha bathi inkolo yakwaShembe kube ngathi inkolo yasesibongweni esithile namhlanje ngiyafisa ukuthi kucace kahle ukuthi inkolo yobuNazaretha akusiyona eyomuntu kodwa inkolo kaMdali wezulu nomhlaba umdali wethu sonke uJehova uthi ke uShembe wathi mayiphumile ngelinye ilanga eyoguqa eyothandaza uthi wazizwa efikelwa isithongwana wathi mayifikelwa isithongwana umoya wakhe wawusuphuma wawusuba semoyeni wabona abantu abahle abambethele izingubo ezimhlophe uthi laba abantu wayizama ukubafica laba bantu kodwa bengaficeki le ndaba sizwa kumnikazi wayo le ndaba ukuthi uShembe uyena wasichazela ukuthi kwenzakalani kuye azange athi ngavele nje ngaba namandla ukuthi ngivule ibandla uyachaza ukuthi leli bandla ngilivule ngamandla kaNkuluNkulu uNkulunkulu ongithumile ukuthi ngizokwakha lenkolo yobuNazaretha uthi ke uShembe ngangizama ukubafica laba abantu bengaficeki ngisabathe kodwa labantu abahambi bamile kodwa ngifuna ukusondela kulaba bantu kodwa abaficeki uthi kwathi makunjalo uthi kwase kuphuma umuntu esifubeni sakhe uthi lo muntu wayembethe ingubo emhlophe ibhaliwe emahlombe akhe ukuthi Shembe uthi ke wayese eyake kulaba bantu babekhuluma ke abakukhulumayo bakukhuluma angeke ngize ngigxile kakhulu kuleyo ndaba kodwa kwathi mayisephumile kuleso sibonakaliso uShembe eseya emzini wakhe kunkosikazi wakhe omdala kwase kukhuluma umoya ngaphakathi kwakhe wawuzwa esifubeni wezwe umoya ukhuluma wathi Shembe wena ubizwa ngokuthi uShembe ngoba kuhlala mina Shembe kuwe sezintathu lezi zinto umzazela kwathiwa uShembe ngoba
kuyovela umntwana enzalweni yakhe oyobizwa ukuthiwa uShembe. Waba isibongo kumzazela ngoba nakho wayibalekiswa eyofihlwa. Kwasekuthiwa akashintshe isibongo sakhe sakwaKhumalo ayibiza ukuthi isibongo sakhe uShembe. Kwathi uyoyiprotecta ngalesi sibongo esithi uShembe. Wasekuthiwa enzalweni yakhe kuyokuba khona isikhonzi sikamveli inqangi esiyobizwa ngokuthi uShembe. Kwase kufika umoya kuShembe wathi wena Shembe ubizwa ukuthi uShembe ngoba kuhlala mina Shembe kuwe. Zihlukene kathathu lezi zinto. So masithi silandela uShembe sisuke sisho ukuthi silandela loyo moya owawuhleli kwisikhonzi senhlupheko esasibizwa ukuthi uShembe esahlala kuye. Lo moya obizwa ukuthi uShembe. uShembe ke igama lika moya oyingcwele. Amen. Amen. Ngithi nje angichaze nje leyo nto ngoba ngiyengibona ukuthi abantu becabanga ukuthi uma uBnazaretha bukhona kwaba khona nje umuntu owacabanga nje ukuthi ayivulele ibandla owasesibongweni kuthiwa uShembe, kodwa kungazi ukuthi leli gama elithi uShembe kwakuyigama elalivela ezulwini, kuyigama lika moya oyingcwele owawuhlezi kwindodana kaMayekisa owawubizwa ukuthi uShembe. Igama lika moya oyingcwele, igama elithi uShembe. uBnazaretha bantwana benkosi mangithi kuyinkolo kaJehova angikusho lokho mhlambe ngoba nakho ngicabangela, kodwa kulesi sikhathi sanamhlanje uNkulunkulu uthumele ubaba uMelusi ukuthi akeze azovuselela inkolo yobuNazaretha, ngoba inkolo yobuNazaretha yahamba yachitheka, yayise ilahlekelwa umsoco wayo, yayisilahlekelwa umongo wayo, ingqikithi yakho ubuNazaretha kwalahleka, kwangabe kusazeka ukuthi ubuNazaretha kuyinto enjani. Kwaba khona abantu abasibongo sabo ekuthiwa uShembe asebebizwa ngokuthi bangonkulunkulu. Kwase kuba into ngayibeka ngesilungu kuthiwa it was high time ukuthi kube khona umuntu ozothunywa ezulwini ongeke azakhonzwe, ongeke azabizwe ngokuthi uNkulunkulu ngoba nakho ezelwe esibongweni sakwaShembe, ozohamba ayoyiqondisa lento yobuNazaretha. It was high time. It was high time. Ngoba kube kuthiwa ukuthatha omunye umuntu osibongo sakhe sokuthiwa uShembe, bebe amaNazaretha bezothi hayi uShembe uNkulunkulu, uShembe uNkulunkulu. Athi mayethi cha maNazaretha angisiyena uNkulunkulu, ngithunywe uNkulunkulu, bethi niyambona uyayifihla, niyambona uyayifihla, uyifihla ubuNkulunkulu bakhe. Bekuzoba khona into enjalo, kodwa uNkulunkulu wayesethi cha angikhethe okhalweni lukaGogo ulandiwe, kube khona umntwana. Wathi uShembe makufika izithunywa zasezulwini kuye zathi Shembe uyabona ukuthi lobu buNazaretha kuyohamba kuhambe kuchitheke, njoba kuzochitheka nje lobu buNazaretha kuyochithwa inzalo yakho. Wayesecela uShembe ngokuhlakanipha kwasezulwini wathi Nkosi ngiyacela ukuthi kule ntandane yami kwakhona ingane ayi-adoptile kwaDube okwakuthiwa uLandiwe Dube, kwakuthiwa uLandazona Dube. Wathi maye adopt uShembe wayesethi lengane angeke kusathiwa uLandazona, kodwa sengiyiphi igama elisha, sengiyibiza ngegama lokuthi iWulandiwe.
wayesethi ke uShembe ke uNkulunkulu ngiyacela Nkosi ukuthi kule ntandane yakho kwabanye abantwana abazotholwa ile ntandano noma iyobe ingasiyena owakwaShembe ngesibongo lezo ingane ezotholwa ile ntandane yakho kodwa leyo ngane ibe nomoya kaShembe. Anganoma iyacaca lento engiyichazayo. Amen. Leyo ngane eyotholwa ugogo ulandiwe ibe nomoya kaShembe noma ingasiyena owakwaShembe ngesibongo kodwa leyo ngane ibe nomoya kaShembe. Ngiuchazile umoya kaShembe ukuthi uyini. Ngithe umoya kaShembe igama elithi Shembe liyigama likamoya oyingcwele owahlala kumprofeti uIsaiah Shembe. Lo moya wafika wayichaza kuShembe wathi Shembe wena ubizwa ukuthi uShembe ngoba kuhlala mina kuwe. Kusho lo moya uShembe awubona ubhaliwe emahlombe ugqoka izavatho ingubo ezimhlophe ezinde kubhaliwe emahlombe awu ukuthi Shembe. Omunye umuntu baba nakho lokho abantu ukuthi hayi ngoba igama elithi Shembe noma uShembe akatholakala eBhayibhelini ngesikhathi kuprofethwa ngoJesu kwiOld Testament babelisho yini igama lakho ukuthi kuyozala indodana ekuthiwa uJesu. Kodwa babe profeta ngengane eyozalwa eyokuba umsindisi wabantu ezonweni. No Shembe uJesu wakhuluma ngaye asifundeni incwadi. Ngoka John 16 evesi lika 5. No Shembe usayileso sithunywa saloyo uNkulunkulu owathuma abaprofeti abatholakala eBhayibhelini. Amen. Amen. Ngoka John 16 kusuka kuverse 5. Isihloko esithi umsebenzi kaMoya oNgcwele. Manje ngiyamuka ngiya kongithumileyo akakho kunina ongibuza ukuthi uyangaphi na kepha ngokuba ngikhulume lokho kini inhliziyo yeni igcwele usizi kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayakuza kini kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena uyaqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona. Ngokwahlulela ngokuba umbusi walelizwe wehlulele. Amen. Kusibusisi. Amen. Ukhona amazwi kumele esiwanake akhulunywa nguJesu. Uthi uJesu ngokulunga uverse 10 ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona. Uthi uJesu uyahamba yena. Uthi uyothi mayihamba uyobe esesicelela kuBaba omunye oyoba umduduzi wethu. Uthi ziningi izinto asafisa ukusitshela zona kodwa ngeke sakwazi ukuyithwala manje kodwa uyothi mayisefika umduduzi owumoya oyingcwele uyoqondisa izwe ngesono. Uyositshela ukuthi isono siyini. Aqondise izwe ngokwahlulela. Asitshela ukuthi ukwahlulela kuyoma kanjani. Aqondise izwe ngokulunga. Asitshela ukuthi ukulunga ngokaNkulunkulu ngokwasezulwini ukulunga ukuthi kume kanjani. Ubaba ke uMelusi uthe mayifika phakathi kwethu wayesesitshela ukuthi kufike izwi ngengilosi lento wayisho ethi yenzeke ngo2010 njalo uhlale iphinda phinda ethi njalo ngoJanuary ngo2010 wafika ingilosi kimi yayisithi phuma ebandleni lasebuhleni bese wakhela uJehova indlu. Leli lizwi elashiwo ingilosi
ingilosi ithi kwasho inkosi langa ithi ithunywe inkosi yamaNazaretha inkosi langa uShembe owahamba ngo1975 1976 wathi lo Shembe emva kweminyaka engamashumi amathathu kuya kweminyaka engamashumi amane ngizobuya emhlabeni. So lengilosi yathi uShembe usebuyile njengokuthembisa kwakhe esho uShembe kamoya uthi ke lo Shembe ke emayithuma lengilosi kuba kumelusi uthi phuma ebandleni lasebuhleni ngiba specific ngiyesaba ukuyifihla leyo nto ukuthi kwathiwa kaphume kuliphi ibandla wathiwa phuma ebandleni lasebuhleni bese wakhela uJehova indlu wathiwa ke indlu yibandla wathiwa kuleli bandla uyofundisa amaNazaretha nabantu bonke njengalokhu umprofeti uIsaiah Shembe ayifundisa ngayo amaNazaretha. Kanti abasebuhleni basebengasafundisi yini ngendlela umprofeti uIsaiah Shembe ayifundisa ngayo amaNazaretha. Angeke ngiqale la. Wafundisa wathini ubaba mkhulu? Makuthiwa uyofundisa amaNazaretha nabantu bonke emhlabeni njengalokhu umprofeti ayifundisa ngayo amaNazaretha. Masifunda la esihlabelelweni sethu emthandazweni weSabatha uverse 13 noverse 14 emthandazweni weSabatha. Nakho okuyisisekelo senkolo yamaNazaretha. Lamazwi ayisisekelo ayifoundation yobuNazaretha. Athi lamazwi akhulunywa umprofeti Isaiah Shembe mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana nigcine imithetho yakhe uJehova anilobele yona ngenceke yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamkeleke kuThixo wemikhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akawukuyamkela imithandazo yenu. Akasoza nehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Amen. Amen. uShembe wathi mayifika ezweni lakithi wasifundisa ukuthi sokwesaba uJehova. UbuNazaretha abantwana basekuphakameni angikhathali umhlaba ungathini angikhathali abantu bengathini ubuNazaretha inkolo kaJehova. Amen. Angikhathali abantu bengathini ubuNazaretha inkolo kaJehova. Bethanda bengathanda abantu. Uthi uShembe lana ke mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana nigcina imithetho yakhe uJehova anilobele yona ngenceke yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamkeleke kuThixo wemikhosi. Ngoba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akawukuyamkela imithandazo yenu. NjengamaNazaretha kaNkuluNkulu asiwahlabeli amadlozi asifuleni incwadi bancele. NjengamaNazaretha kaNkuluNkulu thina njengamaNazaretha kaNkuluNkulu asiwahlabeli amadlozi. Asisho ukuthi amadlozi angamadimoni. uShembe kule ncwadi esiqeda kuyifunda manje uthi uJehova siyokumesaba ngokugcina imithetho asilobele yona uJehova inceke yakho uMose. Manje sesivula incwadi zikaMose sifisa ukuthi kuzwakala ukuthi uMose njengoba uNkulunkulu wasilobela imithetho yokumkhonza ngenceke yakhe uMose because uMose uphethe ifoundation yenkolo yonke jikelele. Noma kuthiwa ungumKristu noma kuthiwa yiNazaretha kodwa sonke sibekelwe ukuthi kumele sihambe ngemithetho kaMose. Singakayifundi imithetho kaMose sengibalulile ukuthi singamaNazaretha singamaKristu sifanele ukuhamba ngemithetho kaMose. Mawufunda incwadi kaMateyu 5 ivesi lika 17 kuya ku 19 amazwi kaJesu
ngoba abantu bathi uJesu weza phakathi kwethu wathi asaphili ngaphansi komthetho sesiphila ngaphansi komusa ukuthi yena wasifela esiphambanweni mawukholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi ususindisile asho njalo amaKristu kodwa angifisi mina ukuthi sizwe into mhlawumbe eshiwo amaNazaretha ukuthi amaNazaretha athina athi ungenisa abadala angifuni ukuthi sizwe into eshiwo amaKristu ukuthi amaKristu athi sesisindisiwe saphila ngaphansi komthetho ngifuna ukuthi sizwe laba ababethu lo owayithunywe emaKristwini sizwe lo owayithunywe emaNazaretheni ukuthi bona bathi uNkulunkulu wabathuma ukuthi bezothini kubantu asifundeni Matthew 5 verse 17 kuya 19 amazi kaJesu la Matthew 5 verse 17 to 19 Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti ningathi ngizochitha umthetho incwadi zikaMose nabaprofeti angizanga ukuchitha kusho uJesu uthi akazange uzoyichitha lemithetho ngize ukugcwalisa uthi uze uzogcwalisa ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kwedlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gamana linye nasicishazana somthetho uJesu ke uyafunga uyagomela ukuthi kungadlula izulu nomhlaba yazi lencwadi ngiyayithanda ngoba kuhle maseyifunda kanje unokuthola abantu abalandela amasiko bethi hayi wathi uJesu akazange uzochitha uzogcwalisa emasikweni ethu cha akasho njalo la uzogcwalisa ezincwadini zomthetho nabaprofeti umthetho ukhuluma ngemithetho kaMose neimfundiso zabaprofeti uthi izulu ke nomhlaba kungadlula kodwa kusoze kwadlula gamana linye nasicashazana sinye kuze kube njani akusoze kwadlula gamana linye nasicashana somthetho kuze kufezeke konke ngakho ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa umncinyane embusweni wezulu kepha oyigcinayo ayifundisa kodwa oyigcinayo imithetho kaNkuluNkulu bese eyayifundisa lowo uyakuthiwa mkhulu yothiwa mkhulu loyo embusweni wezulu Nkosi kubusise ushembe uthi mesabeni uJehova sizukulwana ngezizukulwana nigcina imithetho yakhe uJehova anilobela yona ngenciki yakhe uMoses ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi ngoba uma ngamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yenu akasoza nehlisela nezibusiso uma ningalalela imithetho yakhe nigcine ushembe wabamkhulu embusweni wezulu ngoba walandela amazwi kaJesu ukuthi umthetho awugcinwe bese uyafundiswa wathi umuntu oyenza njalo uyaba mkhulu embusweni wezulu ngicabanga ukuthi sekukuhle ukuthi siye emthethweni ngoba asivunyelwa ushembe kuphela noJesu uthe imithetho kaNkuluNkulu asiyigcine wathi umuntu oyigcinayo uyaba mkhulu asifundeni imithetho kaMose asiwahlabeli amadlozi incwadi nguExodus 22 uverse 20 ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa uyabhujiswa nokubhujiswa mawuhlaba isilwane awuhlabi isilwane usihlabelela omunye umoya awucela umphefumulo wesilwane komunye umoya awuhamba uyoguqa emsamo ufike udonsa imbuzi yakho laphana uthi nansi imbuzi yakho sesizoyibika ngaphambi kokuthi sihlabe sithi asize lapha shunqisa impepho sizoyibika kini awuwenzi lokho kodwa mawuzohlaba isilwane ngoba yonke imphefumulo eyabantu nezilwane ingeka Jehova umphefumulo ucela kuJehova incwadi kaLevi 17 uyiqala evesini umphefumulo wesilwane ngaphambi kokuthi ukhiphe esilwaneni ucela kumnikazi wawo okunguJehova awuswahlabela amadlozi incwadi kaLevi 17 kusuka kuverse 1 isihloko sithi imithetho yokuhlaba uJehova wakhuluma kuMose wathi yisho kuAaroni nakumadodana akhe
nakubo bonke abantwana bakwa-Israyeli uthi kubo, lokhu kuyikho ayale ngakho uJehova ethi, yilowo nalowo muntu wendlu yakwa-Israyeli ohlaba inkunzi noma imvana noma imbuzi ekamu noma eyibulala ngaphandle kwekamu engayilethanga eminyango wetende lokuhlangana okunikela ngayo ibe ngumnikelo kaJehova ngaphambi kwethabaneke likaJehova, lowo muntu wobalelwa icala legazi, uchithile igazi, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Inkosi kubusise baba. Twa umuntu mayithatha isilwane ahamba yositaba lesi silwane ngaphambi ukuthi asondele laso kuJehova, uthi loyo muntu uyobalelwa icala legazi, uthi uyakunqunywa kubantu bakubo. Awukwazi ukukhipha umphefumulo wesilwane uyowubika kumoya ongasidalanga leso silwane. Sonke njengoba sikhona sizidalwa sikaJehova. Ingakho ke leli lizwi uNkulunkulu lana athi ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa uyabhujiswa nokubhujiswa. uJehova yedwa ohlatshelwayo. Amen. Siyadlula lapho. Ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu, ebandleni likaNkulunkulu asingeni isangoma. Hey, yini ngathi labantu bayacwasa. Asingeni isangoma. Ngithe mangichaza indaba kaShembe ngathi uShembe wayimbethe umoya. Kodwa lo moya ngase ngisho ngithi umoya oyingcwele. Ngasho ngathi umoya kaNkulunkulu. Umoya ozophakamisa nozotusa uJehova. Kodwa mase ngena umuntu oyisangoma, usuke sengena nomunye umoya ongasiwona umoya kaJehova. Usuke sengena neminye imimoya. Incwadi kaLeviticus 20 ivesi 27. Owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi. Owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi. Noma umthakathi. Bobulawa nokubulawa. Bakhandwe ngamatshe. What a harsh punishment. Igazi labo libe phezu kwabo. Amen. Amen. Bayinkinga laba bantu embusweni kaJehova. Bayinkinga laba bantu embusweni kaJehova. uJehova wathi punishment yalaba bantu ukuthi abakhishelwe ngaphandle bese bekhandwa ngamatshe, igazi labo libe phezu kwabo. Inzima le ndaba. Ibandla lamaNazaretha namhlanje awusaliqondi ukuthi liyisikhatsini uma ubuka lamaNazaretha esithi siphume kuwo. Awusaliqondi ukuthi liyisikhatsini. Kuneimfundiso evela kubafundisi, kuneimfundiso evela kubavangeli, kubashumayeli ukuthi izinto zakho angeke zizeqonde kahle uma ungakawulungisa umsamo wakini. Into zakho angeke zizeqonde kahle uma ungakangenisa abadala ekhaya. Abantu bayahlupheka benganamsebenzi, behambe beyothenga izimbuzi, beyothenga izinkomo ngoba manje kumele bezolungisa umsamo, betshela ukuthi umsamo wakho uma ungaqondile angeke uzulungelwe ilutho. Mawungenisa imimoya, ungenisa imimoya kwesinye isikhathi esuke kuabantu abafe ngendlela ezahlukahlukene. Sekungasiyona imoya ehlanzekile, sekuyimoya engcolile. Incwadi kaExodus 22 ivesi 20. Usuke ungenisa imimoya ongayiqondi kahle ukuthi imimoya emi kanjani. Ngizocela kuyiqala ku-18 incwadi ka-20 ka-Exodus 22. Yithi ungavumi ukuba umlumbikazi aphile. Ungavumi ukuba umlumbikazi aphile.
olala nesilwane wobulawa nokubulawa, Nkosi kubusise. ohlabela abanye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyakubhujiswa nokubhujiswa. Nkosi kubusise. Lemoya ingozi bantwana basekuphameni. Lemoya engeniswa abantu ingozi ngendlela eyisimanga. Uma sisaphila emhlabeni siyona siba nezona eziningi esizenzayo. Abanye bahamba emhlabeni bethakatha. Abanye bahamba emhlabeni bebulala. Abanye bahamba emhlabeni bengamasela. Abanye bahamba emhlabeni bengabadlenguli. Bahamba beyizinhlobonhlobo zezono. Kodwa uma umuntu esehambile emhlabeni abantu baze bamguqela umuntu beguqela isidumbu. Bethe akuhloniphani nakho sekuzodlula isidumbu ahlonisha umuntu. Kodwa lo muntu ebenza zonke lezi zono esaphila. Ethi mayise hambile lo muntu beyitshela ukuthi mhlambe manje useyingilosi ngoba usefile kodwa isimo somuntu ebeyiso esaphile enyameni noma esefile esengumoya asishintshi. Iyona ngozi ke leyo engaziwa abantu ngabantu abafile. Iyona ngozi leyo abantu abangayazi ngabantu abangasekho. Ukuthi abantu abangasekho isimo abahambe beyiso uma wena uthi uzohamba uye emathuneni uyolanda zonke izidakwa zakini, uyolanda bonke abaphingi bakini, uyolanda bonke abathakathi bakini, uyolanda bonke ababulali bakini, uthi abeze bezohlala lapha ekhaya. Yonke imoya yonke into biyenza isaphila noma isifile iyaqhubeka iyenze leyo nto kodwa yobe isiyenza ngawe ngoba wena uyabakhonza uthe bakhulu kuwe. Ingozi yokungenisa imimoya engasekho. But now yini solution ngoba bayafika ngamaphupho abanye bethi bayagodola bethi abambethe bethi abangenile ekhaya bethi babekwa amacala bayakusho konke lokho. What is the solution? What is the solution? Isona sizathu leso esenza ukuthi uNkulunkulu athume umprofeti ukuthi ezoqondisa konke. Njengoba uYeshua ebesho uJesu ebesho ukuthi uyakunifundisa konke. Uyakuniholela kulo lonke iqiniso. uShembe uthe mayifika wathi phakathi kwethu imoya yabantu abakithi babehlala imoya bayihlala emathanjeni abo njengemoya yezinyoka. Yayimoya eyayintunta. Ingakho abantu babeyithatha beyifake ezibayeni, beyifake emakhaya bese bayayikhonza. Kwakuyimimoya eyayintunta ingenayo indawo yayo la ingahlala khona. Uthi uShembe kodwa sathi thina masifika thina boShembe ngabezwa okhokho benu behlabelela bethi deda singene simkhonza uJehova kade sasivalelwe namuhla vuliwe amasango. Mawufunda incwadi ngoka John 5 ivesi lika 28 mangaphosisi uthi uJesu kepha isikhathi siyeza kodwa sesikhona namanje lapha basemathuneni bawokulizwa izwi lendodana yomuntu. Wathi ke makufika uShembe uthi uShembe sathi thina masifika thina boShembe uthi ngabezwe okhokho benu behlabelela bephuma emathuneni bethi deda singene simkhonza uJehova kade sasivalelwe namuhla avuliwe amasango. Uthi uShembe ukube abantu bebazi bebeyobuthana kanye nathi ekuphakameni sikhalela basekufeni ngoba basosizini besonxuso ukuba bagezwe bathethelelwe izono zabo bangeniswe emzini oyingcwele. So uShembe wayeze ukuzovuselela inkolo kaJehova eyisihambe yahamba yachithwa emhlabeni.
leli bandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu lizovuselela inkolo kaJehova yahamba yachithwa ngamaNazaretha angasasiwona amaNazaretha asenza yonke imikhuba uShembe ayibakhiphe kuyo. Leli bandla lamaNazaretha ke lizovuselela ibandla lasezulwini. Ngithe inkolo yobuNazaretha inkolo kaJehova. Njoba nisibona sinezihluthu kanje singawagunda amakhanda ethu. Lokhu kungumthetho wobungcwele ukuthi umuntu ongcwele akakuligunda ikhanda lakhe, uyakubangcwele kuJehova. Asikwenzanga nje lokhu mhlambe ngoba senza iuniform yebandla, asifundeni lencwadi. Asikwenzanga lokhu ngoba senza iuniform yebandla, kodwa asigundi inwele zethu ngoba uNkulunkulu inkolo kaJehova isifundisa ukuthi singawagundi amakhanda ethu. Sasingawagundi vele nje amakhanda ethu suwela kudala. Ukugunda ikhanda kwakuyinto nje eyivela kancane. Uma ubheka nezithombe zama politicians adumile uzobona ukuthi oZuma babengawagunda amakhanda abo, oRamaphosa babengawagunda amakhanda abo. Baningi ongababala abavelele ukuze ukwazi ukubona ukuthi sasiphila kanjani kudala. Ikhanda kwaku uphawu lokusihlonipha kwawena. Awukwazi ukuhlonipha impungu uthi awusabona umuntu omdala ngoba nakho esephuca inwele ngoba isabonakala nezilwele ezimhlophe usethanda khona nje umunye ubaba lapha emsenzini emdala. Umunye wafika lapha kuye wayesithi awu madala. Wathi mayesho njalo kuyo wathi hey awungiboni ukuthi wena ngimncane. Ngaleso sikhathi ugundile ekhanda ufuna ukuthi abonakala ukuthi mncane. Ufuna ukuthi abonakala ukuthi usalingana nabafana abancane. Ukuhlonipheka kusekho. Asifundeni incwadi. Ngizofunda incwadi kaLeviticus 19 uverse 27. Ngibuye ngifunde u32 wakhona. Ngijampe ngiyofunda u21 uverse 5. Ani usidilinga emakhanda enu emaceleni. Ani ukugunda ngisho nasemaceleni amakhanda enu. Ungoni isilevu sakho emaceleni. Angeke uzugunde nala emaceleni uthi ngisusi intshebela emaceleni ngishiya lapha. Awuligundi ikhanda lakho. 32. Wosukuma phambi kwempunga uhloniphe ubuso bomuntu omdala umesabe uNkulunkulu wakho. Iyobonakala kanjani manje impunga uma isisusa isihluthu sayo? Inwele ezifana nezimvu. Kodwa manje iBhayibheli lesitshela ukuthi uyomhlonipha umuntu omdala ukuze ukwazi ukumhlonipha kahle akabonakala ukuthi umuntu osekhulile ngophawu alinikezwe uJehova. Chapter 21 verse 5 to 6. Abayokuzigeka amakhanda abo bangaphuculi isilevu emaceleni bangazicabi emzimbeni bayokuba ngcwele kuNkulunkulu wabo. Ukungaligundi ikhanda lakho ngiyafisa ukuthi understandeke kahle lento. Ukungaligundi ikhanda lakho inkosi kubusise baba. Kuuphawu lobungcwele. Bayokuba ngcwele kuJehova uNkulunkulu wabo. Sibandla lika Jehova. UbuNazaretha buyinkolo kaJehova. NoShembe uthema ifika phakathi kwethu wathi bandla likamenzi wezulu nomhlaba. Azange azasho ukuthi bandla la kwaShembe. Mayisibingelele emthandazweni okuvuka, emthandazweni okulala nowesabatha uthi bandla likamenzi, bandla elikhulu elihloniphekayo elithobekileyo likamenzi wezulu nomhlaba. So ibandla lamaNazaretha liyibandla kaNkulunkulu. Njoba nisibona singafakile icathulo masingena sizothandaza ingoba suke sekukhona uNkulunkulu esihamba naye ephakathi kwethu masingena kuleyo ndawo na umoya kaNkulunkulu sisuke sesiwumemele ukuthi awube phakathi kwethu njoba besithandaza ngaphambi kokuthi singenise inkonzo. So umoya kaNkulunkulu uyazi ukuthi senza lo msebenzi. Le ndawo isengcwele ngoba kukhona uNkulunkulu kuyo. Exodus 3 verse 5. Le ndawo isingcwele ngoba kukhona uNkulunkulu kuyo.
uma sikhumula icathulo kuwuphawu lokuhlonipha uNkulunkulu ngokusho kweBhayibheli. Sizoyifunda njengalokhu ibiziwe. Exodus 3 chapter 5 yes. Wathi ngilapha wayesethi ungasondeli lapha. Khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Nkosi kubusise. Amen. uMose kwaba umuntu ayihlalelusa njalo izimvu zakhe lapha kodwa mayesehlangana noNkulunkulu uNkulunkulu uthi mawuzosondela lapha qala ngokuthi ukhumule izimbadada zakho noma izicathulo zakho ngoba le ndawo osondela kuyo ingumhlabathi ongcwele. Mawumntwana kaNkulunkulu uba sober minded ukuze na yonke into ozoyikhuluma ivela kuNkulunkulu izwakala ukuthi lento ekhulunywa yilo muntu iclean ipure. Igama elithi umuntu lona uyinazaretha lisho ukuthi umuntu ompilo yakhe yonke yahlukaniselwe kuJehova. Mawufuna ukuyiqonda kahle leyo ndaba uzoyifunda kuNumeri 6. Umuntu ompilo yakhe yonke yahlukaniselwe uJehova. Umuntu othemba lakhe lonke likuJehova. Uthi ungaphuza utshwala sifundeni. Incwadi kaNumeri 6 kusuka kuverse 1 isihloko isithembiso somNazari. uJehova wakhuluma kuMose wathi yisho kubantwana bakwaIsrayeli uthi kubo nxa owesilisa noma owesifazane enza isithembiso esithile isithembiso somNazari ukuzahlukanisela kuJehova uyakuzahlukanisa newayini nophuzo olunamandla angaphuzi uviniga wewayini noviniga wophuzo olunamandla. Nkosi kubusise. Amen. Uthi ke umuntu osuke sewumNazaretha umuntu osehlukaniselwe uJehova. Uthi akangasondeli ophuzweni olunamandla kumele ube sober minded. Mawufunda incwadi yeZaga 31 verse 4 uthi lana uSolomoni akusikho okwamakhosi laMwele akusikho okwamakhosi ukuphuza iwayini nokwababusi ukufisa uphuzo olunamandla. Funa uphuze funa abaphuze bakhohlwe izimiso baguqule ukwahlulelwa kwabantwana bokuhlupheka. Amen. Amen. Akusikho kwamakhosi. Ushemba wathi mayifika phakathi kwethu wathi singamakhosana namakhosazana. We are prince and princesses. Uthi ke lana uSolomoni akusikhona kwamakhosi. Singabantu basebukhosini. Mawungena eNazaretheni ungena enkolweni yobukhosi. Awuphuzi utshwala. Uma ungumntwana kaNkulunkulu nikhumbule izwi bantwana basezulwini ukuthi indlela ophila ngayo usemhlabeni noma usufile uyoqhubeka naleso simo. Uma uhamba emhlabeni udakiwe noma usufile uyobuya uthi angenanga ezulwini ngicela ningisuse lobutshwala emzimbeni wami. Khumbula incwadi engiyifundile ekuqaleni ithi le ncwadi ngikubeka uthubo umlindi kubantu bami. Uma ungabatsheli abantu bami iziphambeko zabo uthi bayofa befelezoneni zabo uthi kodwa igazi labo ngiyolibuza kuwe anibatshela ngangani. Sho njalo uShembe abangazazi le ndaba anibatshela ngangani. Bengizoveza lokho bantwana basekuphakameni ngaphakathi kwalendlu yakamkhanazi ukuthi ubuNazaretha buyinkolo kaJehova. Inkosi busise nekuswile. Amen. Amen. Siyabonga bantwana bokukholo. Ngiyajabula kakhulu uma kukhindaba kaNkulunkulu umuntu oyithanda indaba kaNkulunkulu. Siyabonga mfana wenkosi. Izo siphelo nalesimangalisa ukumbuzile ukuthi singobani ngoba ubude bendlela benza siyikhohlwe. To sum up inkulumo kaMvangelisi yonke
ngizwa sengathi umvangela uthi leli ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu libandla elizobuyisela inqola kaJehova kujantshi. Amen. Leli ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu liyibandla elizobuyisela inqola kaJehova kujantshi. Ngoba zonke lezi zinto ayikhulumayo ziwembethe amabandla. Ziwembethe nje aliphethe iBhayibheli ngezandla elifunda, anganoma alifunda yena kodwa khona ngeke ngibone bengena nalo esontweni. Ngeke ngiqinisekise ukulifunda ngoba ngibona ukuthi bangazenza lezi zinto abazenza uma belifundile. Kodwa bangena nalo iBhayibheli endlini zesonto. Alikho iBhayibheli elisha nelakho amaNazaretha. Athi uShembe usikhombe eBhayibhelini elidala nje befundile umvangelo wenkosi. Wathi mesabeni uJehova izolo nezulwane nigcina imithetho yenu uJehova nilobela noJehova inceke yakhe uMose. Sithatha imithetho kaMose, sathatha imiyalo kaJesu, sathatha imvu zabaprofeti, sase siba amaNazaretha kaNkulunkulu. Ngisho ukuthi ke leli ibandla abantwana sekuphameni igama lalo ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ngesilungu sibizwa ukuthi we are the Nazareth Church of God. Lapho mama wenu noma wethu owazinikela khona wayeseba ilunga kanye nathi, wayeseba umfundi kanye nathi ukufunda indaba kaNkulunkulu. Ngisho ukuthi ke omunye uyabuza ukuthi hawu manje na ukuthatha ukuthi ibandla liphumile kujantshi ngoba amabandla khona bakhona ofaith banibani bakhona assemblies of Watchwathi ezweni lakithi ukuthatha phi ukuthi aphumile kujantshi seniyibandla elizobuyisela inqola kaJehova kujantshi nje nizwe ngani ukuthi iphumile ubani othe iphumile nikuthatha phi lokho kusobala abantu basekuphakameni ngoba ma immediately ungahambi ngokwemfundiso zeBhayibheli kodwa uthi uyibandla uyinqola esiphumile kujantshi. Wonke umuntu mangivula incwadi kaLevi 11 ngithi mina nengulube iyahlukanisile inselo kabili kepha ingetshisi ingcolile kini ningadli inyama yazo ningathinti idumbu zazo kodwa kukhona umfundisi omile epulpiti othi mina la ibandleni lami siyayidla ingulube. Lo mfundisi nebandla lakhe bayinqola yesitimela esiphumile kujantshi. Ujantshi yini? Izwi likaNkulunkulu. Ujantshi ilelizwe engilifundayo Levi 11. Fundeni phansi ngoba mina ngiyikhuluma ekhanda. Ngoba incwadi zethu lezi. Levi 11 ivesi lika 7. Nanku ujantshi. Nengulube ngokuba iyehlukanisa inselo idabule inselo kabili. Lithi izwi likaNkulunkulu eliujantshi wethu esihamba kuwo noma nengulube ihlukanisa inselo kabili kodwa ingetshisi kodwa ngoba kayetshisi ingcolile kini ningadli nengulube ningadli inyama yazo ningayidli inyama yazo ningathinti izidumbu zazo ningayithinti nangesandla zingcolile kini oh ngiyengizwa abantu angaze nguthinti yini ubhekeni lokubhekona angaze muhle ngizwa ukuthi umnandi kodwa ngoba siyibandla likaNkulunkulu elizobuyisela inqola kaNkulunkulu kujantshi simele ukuthi siukhese siuthethise siuthi mungubungcolile siuthinti ubhekona ngoba singabantu bakaNkulunkulu. Amen. Ngithi ke leli ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu eliholoba umelusi liyibandla elizodonsa inqola kaNkulunkulu ukuthi libuyisele kujantshi. Ujantshi izwi likaNkulunkulu. Ujantshi iBhayibheli. Kukhona amabandla niyawazi ngisaqila kakhulu kuKristu njengamanje ngoba ibona adla kakhulu ingulube. Iwona okuthiwa mawumuntu engena ukuthi afuna ukuba intombazane kodwa ebe umfana ngokuzalwa kwakhe bese kuthiwa mthana kumjaja nina emmukeleni ngoba naye akazenzi kodwa uNkulunkulu yena odala abantu ukhuluma okuhlukile akakhulumi njengabefundisi abamepulpiti abathi hayi mthana ukucwasa abantu noma efuna ukuba umfana kodwa ebe intombazane phona imjajelane uthini uNkulunkulu ngoba kuthiwa mina ngiyajaja. Incwadi kaLevi 18 uthini ujantshi sibuyela kujantshi manje uvesi u22 hamba naye ungalali nowesilisa njengowesifazane kuyisinengiso. Ithi incwadi kaNkulunkulu ungalali nowesilisa njengoba usukulala nowesifazane kuyisinengiso lokho. Kusho izwi kaNkulunkulu bantwana bakho. Ingakho ke ngithi ke izwi ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu liuqondisa
inkolo kaJehova lingelokuqondisa lingelokubuyisela inkolo kaJehova kujantshi ngoba kwahamba ngenxa ukuthi indlela kaNkuluNkulu yinde wabola umphako kubefundisi wabola umphako kubashumayeli wabola umphako kubazalwane balishintsha izwi likaNkuluNkulu base belenza umathanda kwase kufika izwi lasezulwini lase lithi kube khona amandla kaNkuluNkulu njoba siyikhona nje namhlanje na simele lokho bantu abasekuphamini ukuqondisa indaba kaNkuluNkulu kuphela funde baba incwadi uLevi 20 so ifunda evesi 13 uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane mayindoda ilala nowesilisa njengalokho ilala nowesifazane bobabili benzile isinengiso bobabili benza isinengiso esibi kusho uNkulunkulu bobulawa nokubulawa uthi uNkulunkulu bafanele nokubulawa igazi labo libe phezulu negazi labo libe phezulu kwabo inkosi kubusise babo wami ukhuluma uNkulunkulu lapha anibaboni bengene emasontweni ePitchosa kusetshenzwa ngenamba uthi hayi ibandla funa libe likhulu ibandla libe likhulu ngesono ibandla likaNkulunkulu ngithe ngisamarize le ndaba kamvangeli wami kade ekhuluma ukuthi kahle manje isakhuluma ezendlala lezi indaba eyibeka lezi indaba ngifunda into eyodwa ngithi uchaza ukuthi umvangeli wenkosi leli ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu liyibandla elithunywe ukubuyisela inqola kaNkulunkulu kujantshi lithunywe lokho nje kuphela mawuhambe eceleni kajantshi uzolimala ngoba siyakudonsa sikubuyisela andazoba mnandi azukuba mnandi wenzokhunda bagugu usayithinta kakhulu umvangeli wenkosi ngeke ngisayithinta ndiyababona abafundisi bemapulpit kodwa khona la enishiya khona manje emfundela umvangeli anisho ukuthi abapriest ngoba ngalifaka labapriest ngoba ngibenje ngibeka uphawu lwase olubeka uNkulunkulu lapha ngakithi kwaZulu umuntu efuya imbuzi uyabe seyiphawula kuthiwa ziyaphawulwa zibeka uphawu lokuthi lezi imbuzi ezakwantuli lezi imbuzi ezakwanzima lezi imbuzi lezi ezakwamcuno alifani uphawu noNkulunkulu uthe mayikhuluma befundisi wayesethi abafundisi bakhe ubanika uphawu lokuthi abafundisi banjena abapriest banjena mawubona into eyibiza ngumpriest ingenalo uphawu elishawo uNkulunkulu okwazi ukuthi lo muntu oyibiza ngumfundisi akayena umfundisi kaNkulunkulu umfundisi wabanye oNkulunkulu banjani abaNkulunkulu abefundisi imithetho yabapriest Levi 21 ngiyofunda verse 5 njengoba ngengenza abayakuzigeka amakhanda abo obani bangaziphucula izilevu zabo emaceleni bangazigcabi emzimbeni bayakuba ngcwele kuNkulunkulu wabo bangahlambalazi igama likaNkulunkulu wabo ngokuba banikela ngemnikelo yomlilo kaJehova isinkwa sikaJehova ngalokho bayokuba ngcwele Jehova ukhulumile uthi abafundisi bakhe abapriest bakhe ngaze lisabanga uyiqala lapho niyesaba ngihamba namagwala uJehova wathi kuMose khuluma kubapriest uJehova wathi kuMose khuluma kubapriest amadodana kaAaroni uthi kubo makungabikho ozingcolisa ngofileyo phakathi kwabantu bakubo ngaphandle kwezihlobo ezinyamanye naye okungukuthi unina noyise nendodana yakhe nendodakazi yakhe nomfowabo nodadewabo intombi eseduze naye enganandoda angazingcolisa ngaye akakuzingcolisa esikhulu phakathi kwabantu bakubo njengoba singamaNazaretha nje abantwana bokholwa njengoba incwadi isho asivumelekile ukuthi sithinde idumbu kalula njengoba mangihamba lapha nje siyasihambela abahlambululi makwenzekile kwaphoqa ngoba suke siyongcwaba sathinta isidumbu wayesemisa uShembe abahlambululi lapha eNazaretha wathi yona mase kwenzekile abantu abami ngephutha ngoba nezihlobo zenu nabazali nani kodwa makwenze nathinta isidumbu bese niyohlambuluka bese nikhipha lomnikelo ukuhlambuluka bese benigeza abahlambululi benicelela uNkulunkulu ukuthi lokhu kuthinta kweni isidumbu uNkulunkulu akanihlambulule bese niyahlambuluka bese siyabuya sizoma lapha sesihlanjululiwe ngoba uShembe wayevela ezulwini zonke izinto wayimisa bayebethe obaba bethu mabe sifunda indaba kaShembe bethi wehla namathuluzi zonke asezulwini amen wehla namathuluzi zonke asezulwini ayikho mistake lana ukuthi naku sekwenzeke njena sizokwenza njani sizofunaphi sizoyobhula cha sibhuli lapha amen awasibhuli awuyifunde lencwadi kuthi yafi indoda yathi yobhula
yafa indoda yathi yobhula vele yafa ningabe nithabhula ngoba seniyazi nani uNkulunkulu uzonishaya ngoba zokunaniqabe nodwa le into nuka nakube inganekwane umfowethu omdala ngimbonile thi uyangizonda umfowethu omncane thi unjena hayi angiphumeleli umama kuthi wanzani angiphumeleli nizonuka naniqedane na kodwa uNkulunkulu abantu bakubashayela umthetho wathi ningabhuli manibhula ngiyanibulala ifundi Incwadi iziKronike zokuqala chapter 10 verse 13 Wafa kanjalo ke uSawuli ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova wafa kanjalo kuSawuli uSawuli wayekade eyinkosi wayesephambuka kuJehova lithi iBhayibheli wafa kanjalo kuSawuli lenkosi ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova ngenxa yezwi likaJehova angaligcinanga ngoba izwi kaJehova aligcinanga nangokuba kade eyile ukubhula konedlozi ngoba wayekobhula kumuntu onedlozi ukuba abuze kuye engabuzanga kuJehova wangabuza kuJehova ngalokho ke wambulala ngenxa lokho uJehova wambulala wabuyisela umbuso kuDavide wamephuca nobukhosi wamnika uDavide indodana kaJese nezwa leyo nto asibhuli ukungabhuli kumthetho kaNkulunkulu ungathi mawufuca ukuhlupheka bese nithatha ibhodlela nithi nakwabamanga ngoba nivele nisho nina nisaphuma la ekhaya nithi ake siye kwabamanga niyofuna amanga impela nje nize nokhokhela imali nezwa leyo ndaba bengiqoqa ngamaKristu aphuma endaweni kaNkulunkulu angibuye ngize kumaNazaretha ukuthi mangithi ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ngoba angikhulumi ngageneral ngikhuluma ngebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ukuthi mangithi liyibandla elithunyiwe ukubuyisela inqola kaJehova kujantshi ebesikhishwe ngamabandla omhlaba kufanele ngiveze ukuthi aphume ngokwenzana inkinga yamaNazaretha omhlaba hayi lawa kaNkulunkulu ukuthi wona noma ethe ngamaNazaretha inkinga yokuqala afika abhekane nayo ukuthi bona ayakwazi ukuthi noma abantu sebefile avusa abantu abafile ethi ayabashadisa ethi ayabaganisa ethi wafe engagananga lona leyo nto iphambene nokukholwa ngoba umfundisi epulpit emile ethi labantu namhlanje uyabashadisa abamfazi nendoda uyethi bawuhlukanisa ukufa kodwa manje amaNazaretha lawa general ayayithi mase ekhuphuka ebese ezothona ayabashadisa abantu kuthiwa ngeke ushade wena ubaba wakho nomama wakho babe ngashadanga ngeke ushade wena ngoba umkhulu wakho ayengashadanga qala ushadise bona kuqali ingakho ngingashadi ngoba maka ashadanga ayikho into enjalo endlini kaNkulunkulu ifunde babo wami incwadi uIsaya isahluko 8 uverse 19 lapho bethi kini funani kwaba namadlozi nakubathakathi mabethi funani kwaba namadlozi nabathakathi ababetha emlozi banyenyeze abashayela emlozi yabese benyenyeza pho abantu abayukufuna uNkulunkulu wabo yini pho abantu abakufuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwelani kwabafileyo ngabaphilayo na kuyiwelani kwabafileyo ngabaphilayo na kuyiwelani ubuzizwe kaNkulunkulu ngithe leli bandla libuyisa ikhondoda indaba lebe ngiyixoxa ezelamani lezi zathi wazashakisa seyifile angani masifundeni indaba ende kodwa sishine short ngoba ngifuna ngibe mfishane uMateyu 22 ivesi lika 24 ngithe inkinga yamaNazaretha lawa amanye aholwa ngabantu bakwaShembe angaholwa izwi kaNkulunkulu njengathi inkinga yabenkulu baphume ngayo kujantshi enye ukuthi baphume kujantshi ngoba bona bayabashadisa abafile bayabahlanganisa bethi bayabashadisa leyo nto engikhulumayo into eyafundiswa kithi yenziwa kithi ingakho nginesiqiniseko sokuyikhuluma ngoba nami ngaye ngahamba nabo nami ngafundiswa lokho saze sakwenza ke thina sayi victim yokwenza leyo nto funda ke baba uzoyiqala evesini ka 23 hamba na ngalolo suku kwafika kuya besedusi bathi ngalelo suku kwafika abasutisi kuyena bathi akukho ukuvuka kwabafileyo sifunde sigijima akukho ukuvuka kwabafileyo bambuza bathi mfundisi uMose wathi uma umuntu efa enganabantwana umfowabo akamngene umkakhe amvusele umfowabo inzalo kwakukhona ke kithi izilamane eziyisikhombisa oqala waganwa kwafa engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo kanjalo nowesibili nowesithathu kwaze kwaba kowesikhombisa emva kwabo bonke wafa umfazi pho ekuvukeni kwabafileyo kuyakuba ngumkabani kwabayisikhombisa lokhu bonke babe naye na
kepha uJesu waphendula wathi kubo nidukile uJesu waphendula wathi kubo nethukile ningayazi imibhalo ngoba niyazi imibhalo namandla kaNkulunkulu namandla kanwasi ngokuba ekuvukeni kwabafileyo ngoba bavuka abafileyo abaganwa abendiswa kodwa banjengeingilosi ezulwini Inkosi kubuse wabo nanso ke indaba yasezulwini esizoyikhuluma lapha ngithe ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu liyibandla elizobuyisela inqola kaNkulunkulu kujantshi ngoba kwahamba amaKristu ayilahla indaba kaNkulunkulu kwahamba amaNazaretha ayilahla indaba kaNkulunkulu yayisiba intandane yayisibhuquza phansi odakeni wayesethumela uNkulunkulu ubabumelusi ngezwi lakhe namhlanje na sizoyipholisha siyibuyisela esimeni siyayigeza indaba kaNkulunkulu siyayigeza siliphucile udaka amaNazaretha bese libhixe ngayo soyiphucile amaKristu udaka bese libhixe ngayo siyayiqondisa abantwana bakhona amen elisithunyiwe lokho sithunywe izulu akekho umuntu okumele simesabe ngoba mawusuthunywa izulu lokugcina khohlisa abantu abantu basekuphakameni ngisaxoxa indaba amaKristu ukuthi mangithi wona sengibuyele kumaNazaretha amaKristu ngiqedile ngawo sengikhuluma amaNazaretha manje nokuthi ngenxa yokuphuma endleleni kaNkulunkulu inqolo isingaphandle ayadla aqala aganisa abangasekho aphinda adle okuhlatshelwa abafileyo kodwa uNkulunkulu yena encwadini zakhe zeBhayibheli lapho uShemba asikhombe khona ukuthi siyokhonza uJehova ngemthetho kaJehova ewayilotha ngenqobo yakhe uMose uyanqaba ukuthi sidle ukudla okuhlatshelwa abafileyo anifundele yaka 28 Amahubo 106 uverse 28 amba nani bazihlanganisa noBhalipiyori bazihlanganisa neThixo badla okuhlatshelwa abafileyo baze bedla okuhlatshelwa abafile bamcunula uNkulunkulu baze bemcanula uNkulunkulu nalezenzo zabo kwabhoboka isifo phakathi baze kubhoboka isifo phakathi kwabo nezwi indaba ngitheke amanye amaNazaretha ayayidla into ehlatshelwa abafileyo ngakho ke ngitheke mase inqola yokubuyisela mase ibandla lokubuyisela inqola kaNkulunkulu kujantshi kumele sikuthinte lokho ukuthi silungisani ngoba ukwazi ukuthi vele ngiyalungisa into yokuqala okufuna uyenze ufuna uqala ukhomba umonakalo ukuthi nanku umonakalo ingakho ngiqale ngathinta umonakalo esayidini lamaKristu ngathi siyawaphuca indaba kaNkulunkulu sizoyigezela thina ngase ngikhomba kumaNazaretha ngithi siyanephuca indaba kaNkulunkulu ngoba nibhizi nishadisa abantu abafile ngoba niyazi indaba kaNkulunkulu aniyazi imbhalo ngoba uthi uJesu ekuvukeni bayizingilosi amen neyizwa leyo ndaba amen sibuyisela kujantshi abantwana bakhona asishumayeli nje siyaqondisa kuphela indaba kaNkulunkulu amaNazaretha aphuma angena ke asaba izangoma asaba into yonke amandiki namandawo ifundeni u23 ingoma eyabhala uShembe ngibuza amaNazaretha afaka ubuhlalo lapha atha nemoya atha namandiki namandawo ukuthi ahlangane kanjani nalento uShembe wayichitha kangaka wazayibhala phansi ngomeni ka23 wathi amandiki asifundi Nkosi bengiwuluthuli kakade ngathathwa emhlabathini ngafakwa ethembeni elihle ngase ngifakwa ethembeni elihle elingumoya wakho anginikwanga ukhula lo lenginalo namuhla amandiki namandawo ikhona ukufa kwabezizwe niyayizwa leyo namhlanje amaNazaretha athi hayi nginemoya onke amaNazaretha ngeke ngaye kwenye indawo komnye umncwabo ngangibona ngisho amakhosazana efaka ubuhlalo omhlophe lapha kuthiwa nemoya ngisho emaqakeleni ngadumala ngathi wazi wafa umsebenzi kaMprofeti owahlupheka kangaka owalala entabeni ehamba eshumela lelizwi ethi uqondisa indaba kaNkulunkulu kwavuka abantu ngaphakathi endlini ebekuthiwe kaNkulunkulu base beyichitha indaba kaNkulunkulu namhlanje kuvuka inhlanhla emlotheni iyaqondisa indaba kaNkulunkulu and kubuhlungu abanye abantu andikuzobuhlungu ngoba ngeke siye ukukhuluma indaba kaNkulunkulu ngoba kusekhona ibandla lamanatha kaNkulunkulu lakhelwe lokho mangase ngakwenzi lokho ngoba kuchaza ukuthi ke asawenza umsebenzi walo ngoba mhla izwi lasezulwini lifika kubabumelusi lathi wena babumelusi hamba uvule ibandla uyofundisa indlela eyiyo yokukhonza uJehova njengoba kwakufundisa umprofeti that was a mandate mhla ubabumelusi ethunywa lathi izwi akavula ibandla azofundisa kulo amaNazaretha indlela eyiyo yokukhonza uJehova njengoba efundisa umprofeti
manje sibuyele kulokho ke bantwana bakholwa ke umsebenzi waleli bandla yilokho mawuthi ke siyaxeka noma uthi senzani sikhulume ngokunye kanti silungisani kanti silungisani usiphuca kanjani mandate yethu mawuthi hayi bakhona ngiyengiveza ukuthi yini ngakhuluma ngebandla lenu singomlungisi igama lethu Amen. kahle kahle singomlungisi manje uma kuthiwa umlungisi kufuna ke kucaka ukuthi ulungisani ngeke uthi hayi ngiyalungisa wenzani hayi ngiyalungisa kufanele ngiqale ngicaza ukuthi ubona uma ngikhuluma nje ngiyalinganisa ngileli ikhona la lendlu aliqondile kahle bese ngiyalungisa ke ngithi le ikhona la sofa aliqondile kahle bese ngiyalungisa ke angikwazi hayi ngiyalungisani ngoba kokuthathi angizazi ukuthi ngilungisani funda baba incwadi uTimotheo wesibili hamba nayo isahluko sosine ivesi soyiqala lapha evesini lesibili shumayela izwi uqinise shumayela lelizwi uqinise noma kuyisikhathi noma ngabe isikhathi noma kungesiso noma kungesiso sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayokuvuma ngaso isifundiso esiphilayo ngoba kuyoba khona isikhathi abangayokuvuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi kopha ngokweinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi babo njengokubatshwa kwezindlebe zabo bafulathelise izindlebe zabo eqinisweni baphambukele ezinganekwaneni hawu yazi yankulu incwadi ngoba ixoxa lesikhathi sanamhlanje bafuna inganekwane ngeke ngabona indoda ngapha igqoka umNazaretha ngathi iNazaretha ithi ungeni ezulwini ungaganile ngathi usangene lo muntu omdala ngapha ilivi izulu engenwa kanjalo sengavele ngiyoganwa nje bese kuthiwa ngene ezulwini ngikanela abantu kanti umakoti kaNkulunkulu lo nomakoti wami ushinda nendala inempunga ekhanda bayathemba abantu ngoba khona umuntu omdala uzasho usho ngesiqi akangeni umuntu ezulwini ilivi lelo zulu ilelo zulu lomndeni umuzi wamaNazaretha ke lapha ona umuzi bebheda bexoxa inganekwane sebesangena amakhanda ngoba isono siyamhlanyisa umuntu ungaphika ukuthi le ngoma ikhona ehlabelweni zabo ethi umuzi wamaNazaretha okhazimla ngaphezulu lapho siyakhona ukhazimla ngaphezulu kwelanga nenyanga uthi umkhokheli wakhona munye uJehova kuphela amen
mawusikubeza bekhuluma lezi inganekwane ungaze ucabanga ukuthi wena kodwa uShembe ngempela wayevele ezulwini ngempela ungaze ungabaza uShembe kanti abantu basangene basanganiswe isono kukhona ukusangana uyabona mangabe bethi abantu you are spiritually insane uyasangana kodwa usanganiswe isono siyakuhlanyisa sithatha yonke imibhalo engcwele uyiguqule umprofeti mayeshila ukuthi siyezulwini lika Jehova umkhokheli wakho namunye uJehova uthi wena siyezulwini lemndeni singena ngokuganana singena ngedwaba singena ngentsoyi singena ngayo yonke into iliphi izulu enjalo ungayifunda kusiphi isihlabelelo lonke basangene kodwa mhlambe kuthiwa you are spiritually insane ngoba uhlanya ngokamoya kodwa khona uyahlanya ngena umoya okuhlanya endohlanya endabeni kaNkulunkulu simele lokho abantwana bakho simele ukuqondisa lento asikwazi ungayiqondisi ngoba imandate yani kuba Melusi yathi uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova yothatha imfundisweni zomprofeti njengoba wayifundisa amaNazaretha asikwazi ke abantwana bakholwa noma umhlaba ungathini noma abantu bengathini asikwazi ungayiqondisa indaba kaNkulunkulu sithunywe lokho siqondisa into sizokhomba umonakalo ulimale kodwa bese uqondisa sikhomba umonakalo ngoba mawukhomba umonakalo balimala kodwa sizokwenza lokho ngoba sithunywe izwi lezulu Nkosi ubuse sikuzwile seshumayela umvangelo lenkosi qhubeka nayo ivesi imkhulu sibhala inkonzo lesisibelo lesigaba silandelayo thath verse 3 njengoba sihlabela number 10